Tuni hichi Bible study anangai hozaw si nabon savin Christ and the family Akonin si bay kahin pichikit din him. Pathin lungse nazalin Genesis yemtilbu sung inatsay tawin tuahi Matthew sut Kipana Thupha thudun tha lang ako na hichi Bible study inapat kidiu ahita zain tuni Matthew sut Kipana Thupha Lekhabu sunga headinga paho headinga poi mo ho chom chai na bet khom kidiu konomin him ade hichi Matthew sut Kipana Thupha Lekhabu sunga key verse of the book ti ham so hile Matthew bung som ni lage chang som lage apara som ni chan van le ya thulei na zau se ke ma ekipia ahita hichi ji chun nang ho chibin nam tina mi zau se sei jujin ka simun apa acha chule na gau thing nina ama ho chu baptize ka bolun chule ke man nang ho ka pi thu zau si abon cha ani dingubin ka hilon chule vevin vanoi le se ki chai ni ngejin ke man nang ho ko umpizing na ve ti hi key verse of the book ti a chang cha vi ti a he he chuki le Matthew Lekhabu akihenda outline hi chom sai da ber khom dio in konomin akhat na chan hele Krista Jesu Krista mihim ahina te ho ahong pindan te ho hi bung khana para bung li sunga hen akimo in ani na hin Jesu Krista na to ale mo chunga atu hin ho ahi in ama na to dan ho thilma akidang abol ho ahi in bunga pat bung som na khat sunga hen akimo hi atum na hin Krista bolgen te a dan te ho hi bung som lenia para bung som ni sunga hen akimo in alina hin Krista ahin ponunong anathidar anakimatdan ay laway le pam sande lopit Jerusalem alu dan ti ho bung som nila kana para bung som nila get sung lamahan akimun he aba na hin hichi Matthew sut Kipana Thupha Lekhabu sunga headinga poi mo ho question thudo don bo en nei di ho cho hi ahile khatna chun ketep na tha New Testament sunga Lekhabu kimu masapen hi ipi ham ti ipi ahidem ipi ham iti ahile Matthew sut Kipana Thupha he ani na ahin question number 2 na ahin Matthew Lekhabu hi kon anazi ham iti ahile Jesu Krista se jui somna ni hola khat Matthew kitipa anazi hi ti na kisezen him athum na ahin question number 3 na ahin Matthew amin chom chu ipi ahi kitm iti ahile Matthew in mindang khatong anezin Judah Zeus amin hichi chu ahile Levi tinjo akihen him question number 4 na ahin Jesu no anazui masanga Matthew chu ipi na tong mi anhi itile Jesu no anazui masangin Matthew kitipa Levi kitipa hi kaidong mi tax collector anahin him question number 5 na hin Jesu Levi chu hoi lai mo na ko na anako ham itiahile Levi chu kai adon namun na anato namun tax collector ataw namuna ko na Jesu Kristo anako hitin akihen him question number 6 na hin Matthew sut Kipana Thupha hi iti laifa na anakisi ham iti ahile head gila ne hon asay danon AD 60 to 65 part sunga kizi hintitin anasay him question number 7 na ahin Matthew Lekhabu hi azipan koy bo adia anazi ham itile iti hiyang Palestine natin Judah te Jews te adia anazi hitin akihen him question number 8 na ahin Matthew Lekhabu hi ipizia anakizi ham itiahile Jesu Krista hi Israel ten ananga zingon leng ay lawal Messiah ahidan aso that nom ahi jize aso anazi hitin to akisezen him question number 9 na ahin Matthew Lekhabu sunga hi bung izat ham itiahile Matthew Lekhabu sunga hin bung som nila bung git aume question number 10 na ahin Matthew Lekhabu sunga hi chang izat mo ham itiahile chang sang khatle som segi na kada ume 1071 verses ang min him question number 11 na ahin Matthew Lekhabu sunga abung saupin su ipi ahidem ipi ham itiahile Matthew bung som nila na him chukile aba na hin Matthew Lekhabu sunga abung chompin sein question number 12 na ahin Matthew bung thum song hi ahim question number 13 na asin
Matthew Lekhabu sunga dia chang chabi ipiham iti ahele Matthew Lekhabu sunga chang chabi chu Matthew bunga chang som le sagi le bung som ni lege chang som lege apara som ni hi ahi question number 14 na hin Matthew Lekhabu adia thubu na ipiham iti ahele Jesu Krista ta sanlawa ton so lengpa a kisan lo ho zau se chun ton so thina changte diu hi ti hi Matthew Lekhabu songa denga thulu na ahin he aba na hin he Diapha ho so hi le maksud Kipana Thupha hi Kipana Thupha Lekhabu ho zau se la a kisun masepen hi zong le Matthew so Kipana Thupha hi thurun lui to akiba na le akizok man na tamta anezi a thurun tha Lekhabu ho la a kimasa sa pen hi ani na achun thurun lui a thim gaw ho tu se som li lesagi ho tabang bel hi Matthew so Kipana Thupha hin agoi hungin hi tino akiseze Palestine gam kai sunga cheng juda te dia kisun ahidan kichi le zong le gam chom choma cheng juda te le gentile ho zong a hop da de poi hechi Matthew Lekhabu sunga kisun ho hin hechi dunia hechi Bible quiz ananga iza study anabol ho zo sin bon savin pathenin na hopi chi tau hen amen